umthandazo wesabatha yimini yesabatha mayibenhle kwabangcwele isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha isihlabelelo senkumbuzo yezilwana senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu sesifikile kulomzi wemanga kuba uphika bewazi ukuthi ungokabani sesifikile ke kulomzi ke abantu bakaNkulunkulu sizocela ukuthi yonke into ayisuthi ithinte phezulu enkinobheni yokugcina eshedini ngaphakathi ukuthi ngabe ifasiwe yini ngoba kuyenzeka iphutha uthi uyagqoka kanti ukhohliwe ukufasa ishedi kanti kuwumthetho owabekwa uNkulunkulu ukuthi umuntu mayefakile esenkonzweni yafasa inkinobho yokugcina. Amen. Amen. Bantwana bakaNkulunkulu ngizocela ngemvumo yabashumayeli ngaphambi koba ngabe inkonzo ukhona okubili ebengifuna ukubeka nje bantwana bakaNkulunkulu okuthanda ukuphuma esandleni kubantwana bakaNkulunkulu amaNazaretha onke. Ukhona amaNazaretha angazi ukuthi akuthathaphi ukuthi athi uma ibingelela umuntu athi amen, angazi ukuthi akuthathaphi. Umshumayeli uhleze ekhuluma zonke izinto kathi asivumo amen ngento asuke seyishilo, kodwa amaNazaretha wonke manje uma ibingelela umuntu athi amen. Uthi angithini mina mayithi amen kimi, ngeke ngathini kuyena nje bethi amen nje. Ushemba kazange akuvale ukubingelela kwesintu ukuthi wothi sawubona baba noma sawubona mshumayeli, azange akuvale. Wasefika nokwakhe wathi alothe ekuseni nithi insansa enhle baba bese ngithi amen mina, emini nithi mina enhle uthi ngithi amen, ntambama nithi ntambane ntambamente ngithi amen. Angikwazi lo amen ukuthi nguthathaphi phela yonke indawo kugcwele manje amaNazaretha nje mayibingelela manje athi amen, awukwazi ukuthi kuchaza ukuthini lo. Ngicela ukuthi amaNazaretha abuyele emthethweni owabekwa uShembe ukuthi kubingelela kanjani uma ubingelela umuntu. Amen. Okunye ke la ngaphandle namhlanje ngibone umuntu umshumayeli uhlele ekhuluma ngalento ephethe izinyane eligonela izinyane lembuzi. Waphuma kuNkulunkulu ukuthi tshelana abantu ukuthi abasulethe imbuzi ezincane ngoba fike zife lapha. Leli zinyane oliphethe nje uzolothwesa umthwalo ukuthi aliqoqa abantu bakini ababethakatha beyiyona yonke lento vele life lapho lisindwa le mthwalo yalabantu bakini ababethakatha. Leli zinyane njengoba lisenamasi esiswini liyanceda. Batshele abantu ukuthi abasulethe amazinyane, kufuneka isibhuzazana osungasihlaba uwenzele imbeleko ngaso ingane, hayi izinyane elinobisi esiswini. Manje abantu babuyisa amazinyane beliphethe impela eligonile kanti bungaphatheka ngoba leti siyiphuma uNkulunkulu athi tshelana abantu ekhala emphefumulo ukuthi abasulethe amazinyane ngoba ithi ifika nje belife engakabuyi abantu obele ngaphandle ehambile ezobuya-ke esezobheka incwadi yakho imbuzo kade yinithile yafika lezi zinyane selifile. Yini-ke manje ethethe icala lakho ngalezi zinyane ukulethela selifile phela. Amen. Sizocela-ke kubantwana bakaNkulunkulu labo abavunyelwa umoya bayabacelwa abantu ukuthi uma unendaba enkulu oyiphethe funa ngabe usungapha kuma ngoba uyakwazi lo bese niyoxhobelana ngapha nize nibe u-6 kanti kufuneka abantu abathathu ngapha eNtayisuthini abazokhuluma abakuthunywa abakubo ngalo muzi noma abathunywa amakhosi asezulwini ngalo muzi. Ungakhulumi ukuthi ekhaya kithi kuke kwenzeka ukuthi kwenzeka lokho, hayi lokho yokubuza kubashumayeli ukuthi lokho kwenzekile kufuneka ukwenze njani. Lapha nje umuntu ozosukuma kuye ngapha ozokhuluma ngokuthi bathena abakubo ngalo muzi. Amen. Athena amakhosi asezulwini ngalo muzi kuphela, kodwa ungakhuluma amanga, ungakhuluma into eyamanga, ukhuluma into engazange yenzeke ngoba abakini bazokubopha noNkulunkulu akusole ngokukhuluma amanga. Ulalelise bonke laba bantu ukuthi lo muzi uyini, khuluma iqiniso elishiwo abakini, khuluma iqiniso elishiwo amakhosi asezulwini. Amen.
umuntu ke uthi ngusibani wabani ngaphansi endaweni ethile ngaphansi kwenkosi ubani hayi ngaphansi kaMshumayeli nomvangeli noma umkhokheli hayi ngoba lo muzi akusona waManazaretha umuzi wayona wonke umuntu omhlaba okhona ngaphansi komthunzi welanga amen ngakho-ke afanele wena usho umkhokheli nomfundisi nomvangeli wakho nomshumayeli wena shona indawo ethile nenkosi yakho oyakhele kuphela abakwenze njalo kwinkosi loba usiza bamhlabela lingane ebukhosini bakwayikhaya silapha Manazaretha ngendaba enkulu yekhaya lemphefumulo sifike lapha nomunye ubaba ongumshumayeli wekhaya uyamazi unena wayempofu nje udlule ngoMashe emhlabeni uma kufika umkhulu ekhaya endodakazini yakhe ubaba omncane lo uthi uyihlowenu simdedele wahamba emhlabeni ngoba wasikhohlisa wathi uzohamba ayekhaya lemphefumulo sasukuma sonke singamangwana singabakwayikhali sasukuma sagiya sajabula uthi noma wakhuluma usuphahlile sesiyajabula thina sesiyalandela sesiyenza sithi awu yaze yasikhumbula ingane yethu osizini olungaka ngiyaxolisa yasikhumbula ingane yethu osizini olungaka bagijime-ke beze bazolinda bacabanga ukuthi wena uzobuya ngesonto elizayo uzongena lapho ungasangeni uthi-ke akithile simthathile kodwa simdedele izitho ebehlala simvikela kuzo njalo zamthatha ngoba akafuni ukuyekhaya lemphefumulo kuno-anti lapushawa luva uthi mkhulu wena ngoba umnewenu lo ubesikhohlisa uma kwakaphela u-Agasti lo ngoba nithi uJulayi inyanga yaManazaretha nesontweni kwaphela u-Agasti ungayanga ekhaya lemphefumulo uyahamba Manazaretha siqapheleni asisukumeni ngobuningi bethu size la kunoShembe onguNkulunkulu ogeza abantu abafe mandulo nabangasaziyo ukuthi bafanele babenzeni kubani kodwa uShembe uyabageza la inkosi ngiyakhetha inkosi ebuhleni boManazaretha bangcwele lo okhulumayo umfana kaDlamini entabeni zaseMathulini ngaphansi kwenkosi uMthuli eMathulini kuseKhenani lapho mangabe nje uvela uphuma esangweni ngababuya labaphesheya ilapha eMathulini bangcwele ekhaya ngithunyiwe umndeni kuba angizobuza ekhaya lemphefumulo ngoba kade kuJuni kade silethe imbuzi ezinhlanu la ekhaya lemphefumulo ubaba beumvangeli bangcwele ubesebenza kaBhomane ehamba khulu ngeitimela ushonile ke bangcwele manje besithi mfuna umenzela umsebenzi wakhe wathi ningawenzi lo msebenzi hambani ekhaya lemphefumulo oqala nosithatha amacala bomndeni wakwaDlamini uboshiwe wonke lezo mbuzi lethile ke bangcwele ubaba khona iphutha elenzile ubaba waqapha umuzi wakithi wathi isenqa ngiphilile engazange aze awubika umuzi ahlabe imbuzi noma inkomo ufike ke ikhehla elungu ukhokho wakho baba lithi kumina ngoba ngaze ngabuza ukuthi ubaba ubani ke lo wathena ukhokho wami uthi ukhokha ngizokutshela ukuthi lo muzi bangcwele ngithukile ngoba umbelebele igama lesigodlo sakwaZulu kodwa leli khehla lathi hamba utshela umfana ukuthi lo wamuzi wakadla lo muzi owethu igama lawo sembelebeleni manje bangcwele ngithi angizokuzwa ukuthi ngempela ungaqamba nomuzi womuntu ngegama lesigodlo sakwaZulu mase waphinda ubaba wafika kumfowethu umagcini ubaba ufika ubizela umfowethu endlini yangehla uthi mfana wami thatha lezi impondo imphethe impondo zenkomo ubaba engathi ngaphakathi endlini kunenyama ufana mthatha lezi impondo zenkomo uyifake uphanyeke la phezulu endlini uthi umfowethu waphaphama lapha impondo sayiphethe sathi uyagibela waphaphama oyifaka lezi impondo manje bangcwele ngiqayekile ukuthi kumele ngenza ngoba ubaba ubemvangeli uma umkhokheli uma selokusula ngo-2023 akakwazi ukukhuluma nabangcwele omama ngoba usazilile manje bangcwele ngithi ngicela ukuzobuza ekhaya lemphefumulo ukuthi njengoba silethe imbuzi
esimbulo silethile sengabe sekufanele ukuthi sikwenze umsebenzi omkhulu kababa. Yabonga kusibuseni ngizwe amen. Silethe ngoJuni. Yebo baba. Umfana kaKhuzwayo lo eshowe kwesakampungose. Bantwana basezulwini sifikile ngoMarch lapha siwumndeni kaKhuzwayo sizogeza abakithi abalele kuyibona bebesithumile. Sithe uma sesifikile ke bantwana sesibuyile sikwenze konke siphethe imbuzi ezihlanu. Uma sesifika ekhaya yasiyaqala iprocess yokuthi bayagezwa laba bantu befika sibabona kuthina silele ebusuku. Kunoma ngisho nowayengezile lapha befika kubona bebonakala. Kuthe ekugcineni kwase kufika omunye omkhulu oqhamuke enqune engagqokile wayesethi yena akageziwe ucela ukuthi ayocelelwa intethelelo wona noma engakuchaza ukona kwakhe kakhulu ukuthi wona ini kodwa uthi uyena osele uma simbona efika ebusuku ufika enqune engagqokile esehlahleni ehlathini engafuni futhi ukuba sobala ilonto esikhathazile ngoba silungiselela ukuthi mhlawumbe sibalande manje kodwa ke sekuvela lo mkhulu esingamboni ukuthi ubani kodwa unquna akagqokile umefika ufika kuwonke umuntu kodwa ke uthi ucela siyomthethelela uthi wona ngiyacela ukuthi mhlawumbe agcine achaza ukona kwakhe ukuthi kwakukona okunjani kusibusene ngiyakhele uNtuli kwamaphumulo amen. Ngilapha abantu abenkosi ngitshutshiwe ngitshutshwa inkosi yasekuphakameni ukuba ngizokhuluma lapha. Okwesibili ngikhuluma kuyihamende ingcwele. Ngafika nomunye ubhuti ohlala ngaphakathi lapha ehostel. Akayimbethe ingubo emhlophe. Waluzwa udumo lalomuzi wayesethi ke cha ubothi ngelilanga uma uhamba ungitshele ukuze sisamisane nami ngiyafuna kuyekha la mphefumulo. Ngase ngimtshela ke inqubo yalomuzi. Kuthe uma sihamba ngoba angimtshelile futhi ukuthi ingcweba namabhanda awangeni lapha kulomuzi. Ushuthi ke umuntu angathi unezitha yini shuthi izitha eziningi unezitha eziningi kakhulu umuntu wayelifakile ibhande lapha. Wafika khona kuyisabatha lapha. Uma engena bambuza esangweni ushuthi walibala. Ingcweba wayikhumule eqolo kodwa walibala esandleni ukuthi khona ayifakile engalweni. Uthe uma ufunda umthanazo wesabatha lapha abantu sebesukumile bonke. Laqaqeka umphethi ibhande esandleni laqatheka phansi. Uthi ke uyaxolisa kakhulu. Uyaxolisa kakhulu uyesaba kuma lapha kule ndawo. Exolise ngesehle samehlela. Ngithunyiwe ke inkosi yasekuphakameni lapha engithumile umtshele Masombo akezena azoyixolisela. Amen. Ngithunyiwe ke inkosi yasekuphakameni ngijutshile lapho ukuthi ngizokhuluma futhi ngesambulo. Ithi ke inkosi ke ngicela unginyele lapha ekhaya lemphefumulo yokukhuluma lokho ngoba kuyangidina. Uthi ke ungikhandela ulanga ngoba ngikhuluma phambi kwabantu bengangizwa. Ithi uyakhumbula siye eKenana ngathi mina baba ngiyakhumbula ithi ngonyaka 2022 wawukhona khuluma into engayikhuluma eHomisi. Lapha ngonyaka 2022 mhlawumbe kuzokusindisa nawe uma ukulalela lokho ukukhulumayo. Ithi ya inkosi mayikhuluma ngiyakhumbula sasilapha wafika waqhinqa umhlangano lapha eHomisi khona njengenjwayelo.
Sasi phezulu sivamisile ukuthi uma ngabe kwaje uhambo sishaya amathuluzi sisuke silelela imisindo yasezulwini. Amen. Uma sihleli lapha, uma ngibuka ngezansi ngibuka abantu bahlangene bathothene khona, inkosi iyakhuluma. Ngangibuqamama kodwa ngehla ngehlisa wenkomo yomela amanzi ngakho ngifuna ukuzwa inkosi ithini. Uma ngifika ithi inkosi Manazaretha ninganikeli ngalezi imbuzi lezi ekuthiwa zingama-Angola. Wathi lezi imbuzi ayihlambulukile. Wathi niyenze imisebenzi maka lo msebenzi ayamukeleki ngoba lezi imbuzi ngoba yixuma amagazi ayihlambulukile. Amen. Uthi ziyafika lapha ziyangihlupha. Uma ifika ngaphakathi ingilozi ifike ziyikhahlele zibulala ife. Ngoba lembuzi ayihlambulukile. Yathi kube kuya ngami, ngabe lezi imbuzi namanye ansanikeli ngaso. Mhlawumbe omunye uzothi nganikele ekhaya lemphefumulo. Impendulo akazibuye. Wawuphethe yiphi imbuzi? Wawuphethe yiphi imbuzi? Ithi ke inkosi ke lezi imbuzi akunikelwa ngazo ziwumkhuba ngoba kuthatha ubuntu bemvu, uthathwe nobuntu bembuzi uhlanzwe ndawonye bese kuphuma lembuzi. Ithe inkosi angidlulise lokho kodwa ke izwi elikaShemba kulona lami inkosi ibuseni kuzwile. Amen. Ngiyayikhetha inkosi yasePhakameni. Mina inkosi engiphetheyo yakwaBukisa kwaBiyela ngakwaZulu kahle kahle mina. KweSakwaBiyela obuka. Cha ngivukile ngeza lapha ekhaya lemphefumulo. Kahle ngifika izolo lapha mina. Ngize ngo-23 ngibenze ku-23 ngifike lo mfowethu lapha ngephupho kade sisabatha naye lapha naye embelebeleni mina sengineminyaka emibili ngingasaye ku-23 unyaka odlule nje ubuzowaphela ngingayile nalonyaka bengasayi ngoba bese ngibona senginesesikonete esikhulu imali nginenayo. Umfowethu wafika ke ngephupho kimi ukuthi ucela ngize lapha ekhaya lomphefumulo ngizobamba 23 ngaba ngizanga njengoba kuleli sonto anginayo imali yokuthi nginikele le 23 ngoba senginomnikelo sinkulu imali. Umfowethu wathi ucela ngize la ku-23 cha ke ngizileke njengoba beshilo umfowethu. Mase ngileleke lapha ke ebusuku ngoba ngivuka ngilale lapha. Kwafika umfowethu omdala wathi uSiphovela. Igama lakhe uvela kodwa lasekhaya. Naye kade ashona nje aze ebuya aze simbone kodwa namhlanje uvelile. Mangithi ngizongena la ethempelini uqhamuka ungcole uqimbile ngapha ngenhla indlela ebengcole ngayo. Ngithe ngingena la ethempelini wangithi athi ungibamba ngapha ngemuva engithinta ngithi ngiyambalekela mina ngoba ngimbone engcolile. Waze waxhuma wangithinta ngapha ngemuva kimi. Angikwazi ukuthi bekusho ukuthini lokho. Inkosi ibuseni kuzwile. Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha. Sandile wakwaXulu lo entabeni zaseShowe enkosini yakwaBiyela kwadaka imvuzane. Kuke kwathi kuthange kwakhuluma enye insizwa yakwaMageba ngapha eShowe esiphoyisa nayo la ekhaya. Ithi lensizwa kunabantu ebethuka umoya oyingcwele besho into yokuchitha amanzi.
ngiyakhumbula nami leli gama ngapha ngakithi angazi ukuthi babekuthathaphi besho into yokuchitha amanzi ethi umuntu angilethele nayishembe yami kusho izalukazi ngethuke akulalekanga abancane ngoba nesalukazi esizala ubaba sake sayisho lento sedlula ngo94 uthe ngo94 kwaseke kwakhiwa ithempeli kuqala kuba nethempeli lapha endaweni yakithi sase silokhu sibuzana sokube buzana abantu hawule nkonzo sonke lapha phansi kweyihlahla basathi bathi hayi inkonzo yakwasheya manje asesiyibuza leli sonto laseyiqamba ngeleli gama elikanje kanti bathuka umoya engcwele singazi ukuthi babekuthathaphi lokho ngiyacela ukuthi ushembe laba babethuka uNkulunkulu ebathethelele bonke laba nabasegazini eliphethe impilo yami inkosi iNazaretha uNyazi lezulu amen bantwana benkosi uxakaza lo entabeni zaseFrayedi enkosini yakwamdlalose amen bantwana benkosi ngithunywe uxakaza la ukuba ngizocela kubaba abadala ngicele emakhosini onke akhona la endlini lo baba abaphethe inkonzo ngishiye laba bala ekhaya ngoba ngizocelela bona isiguqo ukuba sibazele isiguqo noma kanye ngesabatha enkonzweni eyodwa ngoba bathwele kanzima abantwana benkosi bathwele imphefumulo yabantu kanti kabalali njengoba namhlanje nje kuyisabatha abalala abashumayeli bala ekhaya nababheki bomuzi esangweni abalali umshumayeli majiya nje ngoba ezoqala bamba inkonzo uyoyibamba kuze kushaya u12 basazongena imbuzini kushaya u12 kuguqo kuthandazwe bathi babeka inhlangothi likhali alarm ka4 baguqe bezothandaza akhokhela abantu usuke engakhokhela abantu ukhokhela imphefumulo yabazali bethu bantwana benkosi ayibonga inkosi manje bantwana benkosi sizobacelela abashumayeli ngoba umthwalo akazethuli ngeke besho bona ukuthi hayi sicela nisenzele isiguqo uba uNkulunkulu aselekelele ngoba ihlahla masimila siyaniselwa abashumayeli ke abaphethela umuzi fanele sibanisele ngomthandazo abantwana benkosi uNkulunkulu sibacelela ufefe ukuba bangashinti bangajiki umshumayeli majiki usuke engathethi mayikhuluma nani ngoba usukuza nabantu abaningi abangangendwale zekhanda lakho uma uza kuye khona abanye angeke ngibeka amagama angahlambulukile kodwa beze namacala amaningi manje ngiyacela ukuba sibacelele isiguqo ngoba abadala abaphethe inkonzo mhlawumbe obaba unene bayokwenza isikhathi uba sibaguqele ke zumuze nje uNkulunkulu sibabeke uNkulunkulu uyosikhumbula uyokhumbula nemndeni yethu ngokwenza njalo amen ngiyakhetha inkosi yaNazaretha igama nguPhinki kamaphumula indawo inkosi yakhona uNtuli nami ngicela ukuzobongela ngizobabaza imisebenzi kaShemba sengenzele yona ngekhaya lemphefumulo ayibonga inkosi ngizoqala kusukela ngabo April kwathi kuyinkonzo yasekuseni ngikhona la ekhaya ethempelini sekukhuluma umshumayeli majiya ngase ngifikelwa isithongwana mangifikelwa isithongwana ngibona indlu ngingena phakathi ngathi khona kwakade kukhona ubaba phakathi eqeda ukukhuluma nalabo bantu ngathi mangingena mina wayeseyaphuma ngingena labantu sebethi besingazi kukephi basho njalo mangilunguza ngaphansi khona enye indle khona futhi ngaphansi mangilunguza kwase kwasukuma ikhehla lisileli ikhehla ha umzukulu usufikile lithi ngizwa kuthiwa sengisele ngedwa yonke imndeni nami sihambile isekhaya lemphefumulo lisileli ikhehla ngicela ungitshele mzukulu ukuthi ekhaya lemphefumulo ikuphi ekhaya lemphefumulo kwenziwani mina ngizwanga ngitshelwanga la ngibuka leli khehla ngathi ngisalibuka ngingakakwazi ukuliphendula ngase ngathuka ngaphaphama emini enkonzweni yasemini ngalo lelo langa kuyaphinda futhi kufika izwi lisilela khehla njengoba lithi lona lizwanga alihlangananga nomndeni lona kakhulu laboshwa lodwa umndeni watshelwa wonke wasuka labo bantu ababephuma ngaleso sikhathi bahambile la ekhaya lemphefumulo baze bafika ngoJuly uma ngabe sekusilela ikhehla ekonzweni yasemini ngase ngikhonjisa umnikelo kufanele ngilinikelele ngawo
ngase ngikhumbula amazwi engake ngatshelwa ubaba ngoJanuary ngiseKenani. Uthi baba uNyazi leZulu uyabona khona umuzi wami wakhiwayo wakamaphumule kuthiwa isonyazini. Ithi inkosi uNyazi leZulu bonke abantu abawunikela kulowo muzi lowo uma sengifika khona ngiyokwenza isiqiniseko sokuthi imndeni yabo ngiyoyikhipha esigodini sosizi. Ngase sengikhumbula lawo mazwi enkosi ngathatha 1000 ngahlanganisa ngalinikela kamaphumulo. Ntambama nganikele mina ebusuku lafika leli khehle. Lithi inkinga yenu nina abantu abasha njahu kulotsholwa. Anisicaba ngelithini ukuthi sihlalaphi. Lithi leli khehla mina ngihlala endaweni embi awukwazi ukugana ungishiye ngila. Lithi umuke wahamba akekho umuntu ophinda ngikhiphe mina ngidinga iminikelo yezimbuzi ezimbi yenkomo ngexolisa. Lathi ngidinga umnikelo ngangenkomo ukuze ungikhiphe la engihlala khona. Kwadlula lapho uma ngihamba kuba umhlangano kaJuly ngifika ngenisa umdedele mhla ka1 ntambama ngabo 6 kufika izwi likaBaba uNyazi leZulu uthi baba siyabonga ufikile ukuzongenisa umdedele kodwa kufanele ubuyele ekhaya lemphefumulo ukwazi ukuhlala emhlanganweni. Kade shokokuqala ngavuma kodwa ngasi mase ngilala ngasi mina ngathi nginanemvunulo nje sengazoxoshwa emhlanganweni ngobani. Kanti ubaba uyazi ukuthi uma ngabe ngihlala emhlanganweni khona abantu basekhaya bazofika la ekhaya lemphefumulo umhlangano uphakathi bazofika ngingekho ngeke bekwazi ukungena. Kwathi ngenkonzo ka12 laphinda labuya lelizwi uthi baba imndeni yakho isale ekhaya lemphefumulo nengilozi yakhe isekhaya lemphefumulo ukwazi ukuhlala emhlanganweni. Ngaphinda ngalala ngalolo suku waphinda wafika ngesibonakaliswa uthi abantu abaningi bashiye ekhaya lemphefumulo bezogcwala emhlanganweni nathi imndeni abayikho la isele emumva. Ngase ngajika ngabuya mhla ka4 ngalinda ukubheka ngase ngabuya mhla ka4 ngazohlala la. Uma sekiwe entanda ngakhuluma nomshumayeli Majiya umshumayeli Majiya ngoba kusho uNkulunkulu ubuhlala ungabusaya emhlanganweni. Ubaba uyafika emva kokiwe entanda uthi ubaba bengikugadile kusentando zobukhona ngiyakwazi phela nenkani. Kwadlula lapho sekiwa kaBhekabezayo sengihalela ukuya uyaphinda uthi ngangihalela ukuya kaBhekabezayo wakuzohanjwa velela ekhaya. Uthi baba uzufuna ukuya kaBhekabezayo ubani wakini kaBhekabezayo ngoba bakini baselela ekhaya lemphefumulo ufunani kaBhekabezayo. Kwadlula lapho kuthena kuleli sonto sekuyindaba yokugcina bese ngehlela ngezansi. Kuleli sonto ngase ngiyathandaza ngacela ukuthi ngicela ubaba inkosi ingikhiphele lela khehla elathi lidinga umnikelo ngangenkomo ngoba umnikelo anginawo. Kuthena ngibuke wapheka ekitchen kade ngigovuza ngephini. Ngase ngibona iphini engigovuza ngalo ebhodweni kukhuphuka amanzi abilayo ekhuphuka ngalo. Ngangaqonda ukuthi kwenzakalani. Kwadlala nje into evideo encane kwakhuphuka amanzi abilayo akhuphuka ngephini acisha ngishisa ngase ngaphaphama. Uma ngabe sengilele ngolesibili la ekhaya liyafika leli khehla ngiyibona ngiyikhehla ngihleli ngaphansi kwamanzi. Ngihlele esigqikini njengalela khehla lahleli lapha lehlele endlini kodwa ngihlele esigqikini ngaphansi kwamanzi. Ngazi ukuthi ingqondo yami ayisebenzi kahle angiqonda ukuthi kwenzakalani. Uma ngihleli lapho kwase kuvuleka umgodi ngijwayele ukuvuka ekseni ngiyopheka. Kwavuleka umgodi olingene nebhodo leli leZulu. Waqondana nami ngiyileli khehla leli. Uma uqondana nami lo mgodi kwase kwamemeza izwi phezulu lasijabula uphombela uyeza namhlanje uzokukhipha la ukhona. Emva kalokho wayesiyafika ubaba mkhulu wamapheko omfula wabeka isandla sakhe maqondana nalomgodi la engikhona ngaphansi. Ubude balomfula ukuya phansi mhlawumbe ungalinganisa nalamabhilidi aseThekwini oHilton kanje. Ukuya phansi mude lomfula ushona phansi. Wafika ubabamkhulu wabeka isandla ngaphezulu komgodi ngase ngadonseka ngithema ngiphakathi ngacishe ngabuyela phakathi. Waphinda futhi ubabamkhulu wafaka omunye umoya wakhe waletha isandla ngaphezulu komgodi lase laphuma leli khehla. Ngicela ukuzolibongela ngibongele nemndeni yami inkosi bisebenza. Uma kusetshenziswe nguwe Nkosi ngiyayikhetha inkosi yamaNazaretha. Intombi yakambatha le kadikwa mashu ngibe nesibonakaliso ubaba omntanami shuthi wayithatha umphefumulo ngaba nesibonakaliso sengimnikelelile ebuhleni bamaNazaretha. Kwafika ikhehla lihlele esigqikini lithi fanele aqaqwe intambo bese hlawula icala lakhe.
So ngimlizile ke namhlanje ukuzomcaca intambo bese ngimhlawulela icala lakhe. Ngicelile kwabadala ukuthi ngiyacela ukuthi ngimmele ngoba bakubo abayikhathazi ngayo. Usefika izikhawe eziningi esho ukuthi la ngikhona uShembe unyazi lezulu ozongisiza. Ngicela ukuthi nihambe nyonginikelela kodwa bayihlalele bathi isikhathi abanaso. Ucelile kini. Uzonikelela isonto. Ngicelile kokhokho ukuthi ngicela ukuthi ngimmele ekhaya kini. Ekhaya kithi. Bakhisela impepho. Cha ngicele ngekhandlela elimhlophe. Ukuthi ucela unikele isonto. Ukuthi ngicela unikele ubaba omntwanami. Ubaba omntwanakho wakwenza konke wakini. Noma engakwenzanga konke kodwa wayeseqalile kwasho ukuthi ke siyahlukana engaqedile ekhaya. Mawucelile ekhaya ngoba kuhle. Amen. Nkosi busiseni kuzwile. Ngiyayikhetha unyazi lezulu. Ngicela uNkulunkulu angiqedancane uvalo. Nginompumelelo wakamgobhoze entabeni zasemthandeni eyibandleni enkosini yakagumede ngokuhlala ngila emaqadini kwasi. Manazaretha ngithe ngilele ebusuku einsukwini ngikhona kulomuzi wasekhala emphefumulo. Ngabona omama bawo ngisihlamba u4 benga no3. Labo mama bewu4 omunye ngibone eveza igolide emlonyeni. Bese ngibuza mina ngithi uba ungena kanjani emzini kaNkuluNkulu ufake izilo golide. Bese yathuka lo munye omude omunye umama ufaka u14 wathi mina ngizongena ngenkani ekhala emphefumulo. Ayekho umuntu ozangitshena lokho. Mina ngeke ngize ngitshene umuntu ngizongena ngenkani ekhala emphefumulo ngegolide. Ngase ngithi mina ngoba sengikutshenile sengikhiphile icala kumina bese ngitshena omunye ngithi nasami sosika asibayeke laba. Ngiyacela uNkulunkulu unyazi lezulu mangabe kuyimndeni yakithi leni enkani engena nezithixo ngicela unyazi lezulu baphuce izithixo. Bese kuthi ngesonto sihambe ngibona abanye begibela imoto bethi bayahamba bayotheza bese ngena nami emotini ngithi ngoba la ekhele emphefumulo wonke umsebenzi ifuna ngiwenza ngaze ngiwenza umsebenzi wokutheza. Uma ngena mina ke mangisebenza ngiyamnxusa uNkulunkulu ngithe mangena kuleli hlathi ngase ngicela ngathi inyazi lezulu uThixo omkhulu wasebudleni ngicela Nkosi bonke abawulibo bami Nkosi ubaqoqe ngithandaza ngenhliziyo ngalisonto mana sethi mase ngithandaza abaphakame bathi siyabonga mntanami siyabonga Ntombi zokuphumelela ngokuhamba kwakho uyotheza unyazi lezulu lustakulile thina sasenza amacala amambi uNkulunkulu asibopha kodwa usikhiphile wathi bambelani kule ngane sengiphuma ehlathini sengiza la ekhaya emphefumulo Nkosi buseni kuzwile. Ngiyayikhetha inkosi enkulu yaseGcina Nazaretha. Ngiyabingelela bonke abangcwele ngokwehlukahlukana kwabo ngiyaxolisa uvalo. Uncamisile lo akabiyele entabeni zaseNdwedwe enkosini yamaqadi. Kuthe ngoba ngoJuly nje sibuye ebuhlenje uba maji abagcotshwa bala ekhaya bekade socelela uNkulunkulu izitheni zakho bavikeleke. Kwafika isibonakaliso ngathi ngiyaqhamuka ngiza la mawuzongena nje la ngendlela engena la ngomgwaqo la eWelfare uza la ekhaya lemphefumulo. Bese kuqhamuka itekisi emeseliyama lehlisa umama. Lo mama besethi kimi ngiye ekhaya lemphefumulo. Kodwa umngani wami ufikile izolo ubephethe isigqabo ezogqabela ubaba uMshumayeli Majiya. Kodwa uthe asisebenzanga. Nami ngisiphethe sami angazi noma sizosebenza yini. Mina ngisebenza eKing Edward nasemsebenzini ngisebenza ngaso lesi sigqabo sami. Bese ngiphendula mina ngithi kodwa sikho nje isidingo sokuthi usebenze ngomuthi emsebenzini ngoba nabasebenzi nonke. Athi hayi iyona impilo yami engiphila ngayo. Ebese siwa lesi sigqabo sakhe phansi sinomuthi ongathubovu phakathi. Ngidlule lapho bese ngicela ukudlulisa isibonakaliso esinye sibhlungu
engisibonile njengoba kuJuly nje kuningi kakhulu maNazaretha kodwa ngizocela ukuthi uNkulunkulu angivumele nje kulezi zimbili kuphela ngime. Ngibone engathi sike endaweni ehlaza kuhlaza nje utshani endawo yinhle. Siguqile kule ndawo samaNazaretha sibancane nje asibaningi njengoba ikhaya lemphefumulo lisaqala bese ingako ke bayazi abaqala kusuka kwekhaya lemphefumulo bese bangakanani. Hayi kuqhamuka izangoma. Lezi zangoma kukhona nomama okuthiwa wayithwasa wayeyisangoma kodwa wayeyinazaretha. Ufake akaphelele kusho ukuthi umakoti. Uza nebandla lakhe wayethwasisa uza la. Bayahlabelela lengoma yabo yasezangomeni. Beze nabo bonke ababethwasa kuyena abancane abadala. Mabefika la behlabelela la sithini esiguqe khona ngiyabuka mina ngiyahlabelela. Abese befika bese beyithula lengoma yabezangoma bese becula lengoma esihlabelelo samaNazaretha. Bahlale bathula. Kuqhamuke futhi elinye iqembu kanjalo nomholi walo. Nabo bonke ababethwasa kuyena beze nabo nengoma yabo ezangoma. Bafike futhi mase befika la siguqe khona bese beyathula bese beqhubeka nale sihlabelo esihlatshelelwayo. Ekugcineni kwakhona kwaqhamuka uKhokhovula ngazi ngizothi uKhokhovula ke lo baba lo gqoka izikhumba ezansi nangento ugqoke nje izikhumba nasekhanda uphethe yena lendukwana yakhe encane uyeza uza naye naba bethwasa kuyena ngazi ukuthi yena ngathi ube inyanga ke yena manje into ebhlungu khona nezingane ezincane imthwalo ithwelwe izingane lemthwalo yasinda yena akathwele lutho okuthwelela ababezemva kwakhe ababethwasa kuyena uhamba phambili akabhengishe emuva izingane sezikhathele silokhu zibuyisela ngapha lesi sigubhu ezisiphethe nalemthwalo ezisindayo zizala uhamba akabheke emuva ngiyabuka nje azabhlungu lento izingane ziyasindwa azazofika naye la mesethule ehlale mase beyahlala ngicela inkosi ibusiseni kuswile amen. Sesehleni kwaManazaretha mamqanyana lo ukhulumayo empangeni ngifike ngolesithathu kodwa kanqala ukufika sengake ngafika naphambilini engusele embhojeni ngithe mangilele bengise ngithi ngizosebenza kodwa sishisile impepho uma siphume ekhaya sabacela ukuthi siyahamba sisiya ekhaya lemphefumulo uma sekufikile ngivuka nesalukazi sithi salukazi ngiphethe imali la ngiphathele ithende kade ngikhuluma nezingane ngithi akeni amathende adayisaphi sikhuluma nje ngolwesithathu ngifika ngolwesine ebusuku sengilele isiyafika isalukazi sithi wema mqanyana ngithi mina mama ngathi ngiyasheshisa ngiyaqoka ngiyesontweni ngithi mina mama ngisibuke siphinde sithi wema mqanyana ngicela umbheke ese ngithi mina ngijahile ngisengijahe esontweni ese ngithi ngiyabheka ngibheka umama engamazi ese ngithi mina mama uthini athi uphethe imali uthi uyothenga ngayithende ngithi mina mama ungeke ngicela ungabeki imbandela njengaleyo mali ngoba ngidlalela izitoko phela mina ngidlalela ukwenza into engiyithandayo uthi thina sikuphi njengoba awusele thina la ngithi mina ngisele nina inganginitshenile noma ngiphume ekhaya uthi ngani ngisho ngakho akukho into ozolwenza le mali oyiphethe imali lahle kuyothini sizoyithatha le mali sicela ukuthi namhlanje na uvuka uye kubashumayeli ushiye le mali uyabazo oyihlono ihlomkhulu ukuthi bakuphi yithi mina uyasiyodwa mama umama unyothi ngikhuluma nomama ubani ngoba nyani baningi phela sigane emazimeleni baningi uthi mina ngikutshena lelisu ngikutshanisu elizosindisa le mali oyiphethe ihamba uvuke uyonikela ngayo uyosicelela la sikhona oyihlo basayoda kenobishini wena uthatha imali yokuthenga amathende yini yona ithende
ilokho engikubonileyo ebusuku ngilele ngizocela ngiyayikhetha inkosi yakithi ebuhleni bokuphakama unyazi lwezulu bantwana abahle base-Afrika bakhonza abahle benkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha siyabonga kumveli nqange unyazi lwezulu umsa wakhe uhlezi phakade ngokusidilizela umfula wasezulwini lo mfula wasezulwini unayo yonke amagumbi uneinkundla la kuthethwa khona amacala unemfula la kugezwa khona imphefumulo yabazali bethu unesikole la kuqeqeshwa khona abazali bethu abangazange baze bakwenza ukulunga emhlabeni uyinkundla yamakhosi oyiwona wola izizwe emhlabeni uNkulunkulu ayewabekela ukuba azofundisa abantu ukulunga ngeshwa amakhosi okuyisikole esikhulu sabantu balelizwe waphenduka igodlo zabo zaba inkundla zokugida abakhunkuli labo kwakuthiwa babhila amabutho banyanga amabutho lawo bakhunkuli basebenzela indoda eyaxoshwe ezulwini uLucifer bangena ebukhosini la kwaziwa khona ukuthi la kubuthwa khona abantu nalapho umveli nqanga ayelondoloza khona abantu ebabuthela khona abese bafundisa ukulunga ezweni nomubi ke wagijima wangena khona konkosi amakhosi ahleli njengamanje ehlalweni afana nami nawe awanawo amehlo kubona ukungcola kwezihlala abahleli kuzo kubukeka nje zizinhle ngoba sezahlotshiswa ngamagolide zahlotshiswa ngayo yonke into kodwa insila ikude kabi ayikho kulamakhosi ahleli nawayizolo nawakuthanga kodwa isemakhosini asukele emandulo ngenhlanhla uNkulunkulu wayesakha umfula amakhosi aphiwe umqondo ophusile nakhaliphile siwabone ngena phakathi kwalomuzi njengale nkosi yakashange ilandela amakhosi aphusile nadalelwe ukuzokhulula isizwe namhlanje siyibona ikhona nayizolo kade sibone enye nangakuthanga kade sibone enye siyabongela amakhosi akusho ukuthi kuze amakhosi ambathe ingubo emhlophe ushembe emhlabeni bonke abantu abazelwe intombi emisela indoda bawumsebenzi wezandla zikaShembe bayibonga inkosi amen indaba ezitha duma kude njengoba ukhona mongazazanga njengamanje ukuthi wabunjwa uShembe uyokubona ekufeni mabengavukanga uyihlo noyihlo omkhulu bakutshela uyoyibonela wona ngamehlo sifisa sengathi ungakubona kusemanje ungakuboni usethuneni ngoba amadoda akuthumile la ekhaya awahlulile ethuneni anqwabelene lapha ethuneni akudluleki owayo manje ufika bhajwe nje lapha emlonyeni wethuna angadluli ngoba ngaphambili kuvundlile amakhosi ayengaphambili abhimbiswa abakhunkuli omajiya laba ekuthiwa ibona babaluleki bamakhosi ukuthi isihlalo sakho njengoba sinyakaza nje indaba ezitha ufuneka ubulale uthathe umakoti bonke omolokazana ezweni lakhe abakhulelwe baqetshulizisa ukulanda imbungu izohlanganisa namakhubana neintelezi kwakhiwe intelezi ezimbi ukuze izwe lakho lihlale kahle ngoba balizingela imkhuba kaLucifer ekhohlisa lawo bantu abanjengomajiya babethi baluleka amakhosi athwele amacala ethuneni akudlulekanga siyabongela ke amakhosi ngoba amakhosi amiswa umveli nqange amiswa uNkulunkulu angikhulumi ngamakhosi mina agcotshwe esegcotshwa igebengu oSeth Folak Shepstein osomtsewu amakhosi lawa ayegcotshwa ngoba izwe seliphangiwe ngikhuluma ngamakhosi oselwa endabuka kulelizwe iwona amiswa umveli nqange
uyobona ngoba elilalela izwi lonyazi ukuthi amakhosi ke lawa amiso umvelinqanga lawa amakhosi awalizwi izwi likaShem ngoba wona agcotshwa oYan van Riebeeck enzi ifungo iyonakala emva kwenkosi ucetshwayo indaba amakhosi aqala ukuthi manje mayisegcotshwa aneze uhide le list imithetho abazobusa ngayo wagcina ngocetshwayo uthi kubuswe ngokubusa kwalelizwe lase-Afrika kwagcina ngenkosi ucetshwayo ngoba wayesethunjiwe uShembe ke uzela ukuzovusa isizwe kodwa abantu abadinga kakhulu nakufanele bahambe phambili amakhosi nodlunkulu ngoba lapha konkosi la ayedalela uNkulunkulu ukuthi akufundwe khona ubuhle kwase kungena nobubi konkosi imizi nje nemizana yabanomzana yayingenabo ububi kodwa ububi bafika nabantu bephuma konkosi sebekhunyuliwe bethi bakwakha imizi bafika nemikhuba bayifunde konkosi kwase konakala imizi siyabongela kamakhosi mayisefikile ngoba amakhosi aphiwe ukuphuza azokulalela ukukhuluma abese yalungisa ayofuna impande yokonakala bese lungisa mayibonga inkosi ngingakalibali nje umama umkhokheli kaThixo ukhuluma indaba enkulu nenhlanhla umkhokheli ungayisengeli kophondweni inhlanhla yakho ungayifihli ungayilahli ngoba uphi ungadukiswa abantu njengoba usunikeza umhlahlandlela uShembe wenza isimangaliso bakhonza abahle basezulwini bantwana base-Afrika wayesethi bantu abami leli palace seliyafunakala ezulwini seliphelile ngokwasezulwini ngoba seniwakhile ikhala emphefumulo sekudingeka ipalace ekuyilona ezogada imphefumulo kaShembe unyazi lwezulu angisazi noma ilesonto edlule noma lelandulela ledlule uthiwa uyithi inkosazana nganoma inkosazana ithi uyafika unyazi lafela lapha ngemoto laselizungeza wonke lo muzi lakhuphuka la phezulu la uqeda lathi hawo kanti majiya nabashumela ngawuqedi lo muzi ngabe ngiyalala manje uzogada imphefumulo yakho uShembe mayibonga inkosi amen ufuna uyigada nangesiqu senyama ukuze thina isikhathi sihalalisa uhalalisa bona ethuneni amen into esiyenzayo esenzela bona amen abangasakwazi ukuyenza abahluleka ukuyenza uthi kuShembe bantu bami nayi palace ngesikhathi nina ningilekelela ukuthi akakho ipalace mina ngakha amathuno oyihlo noyihlo omkhulu beni amen ngakha imphefumulo yabazali beni ngakha ngihlanganisa amathambo ezingane ezachitheka ziyimbungu zamahlwile ngidale kabusha izingane ezahlwithwa abakhunkulu bacwila inhlabathi yamathuna beyithathe bawele naye baye koZimbabwe baye koRhodesia baye kuphi ngoba nje bethi bayofuna isithwalo ngengane lapha ekhaya lengane umphefumulo uyakhula mawukhula ubopha amafindo wabekethala uthi ngoke ngibona ukuthi la enzalweni yakithi bakhona yini abantu abayohlala bakhothane bayokhona yini abantu bayohlala bazwane namhlanje amacenge kaNomzana ayanukana sidalwa yini sinukwana lezi ngane ezikhulile manje ezinye kwakufanele kube intombi ayizange zibe intombi zathwetshulwa ezinye kufanele kuba amadoda azange zibe izona zikhulile manje zisemkhathini zibhunga ngami nawe ukuthi lezi ngane ezisemhlabeni sifuna ukuzenza inukane sibulalane ngoba thina azange siubone umhlaba silibonanga ilanga asizalanga saphinde sathwetshulwa senziwa imkhuba sebekhulile naba amaqhegu banezali kwazi uboyibuka wena inhliziyo yakho mntwana seAfrika uthi njani nje ubusungangami nje khona la uzuyikhuze wena awukodwa yini ngase ngihamba nenhliziyo embi ngamcabangela ubuka kanje umuntu inhliziyo iyaphenduka ngaphakathi uyayibuza uyayiphendula uyanxapha wenza yonke into uyazonda ususho ukuthi ngathi angashayiswa imoto ucasule nje into eyubala yakhe unomona umhobholo udalwa yini umhobholo ngoba uzalanga unawo umhobholo ngiyanxusa ke kumvelinqanga unyazi lwezulu afihlo kwami ukwazi nokuqonda nokukhuluma ngipho kufishane ukunanela lento ekhulunywa abantwana benkosi yasebuhleni behlambulukela imindeni yabo inkundla le kuzohlambulukela imindeni ngaphesheya kwethuna alithethwe icala
icala lenziwe enganeni okwethuna emhlabeni lifanele lizothethwa emhlabeni. Bazolithetha kanjani ngoba imizimba yabo ayisekho bese bevuka bangene phakathi kwemizimba yethu? Bangena kanjani? Luthunyazo lwezulu zonke lezi indawo ezisemzimbeni wethu ezivulekile neimbobo zoboya bangena ngazo. Bathi kulukudu bahlale ngaphakathi emzimbeni wethu. Sake sathunywa uthingo lenkosazana thina nalensizwa kaNduku siyothandaza komunye umuzi emzini wengane yakanjinji. Kwakhuluma ikhehla, ngisakhumbula ngisho isibongo salo ngoba negama lalo ngoba ngathuka ngangiqala ukuzwa into nje. Wathi mina ngusikhune mina. Lo doti walengane ade khuluma izalwa yimi. Kwakukhokhokazi wayekhuluma phezulu ngami. Izalwa yimi. Angizange mina ngiyinikeze ukuthi yenze lemkhuba kodwa isiyenza imkhuba. Yangcolisa izikhwama zethu. Sasivezi nathi lezi zikhwama kuyikhwama zasemhlabeni zokulapha. Kodwa izingekho ezulwini. Wayena wayesefaka imithi yokubulala. Usibophile kakhulu. Mina ngusikhuni mina. Wathi ngase ngibuza nami ngangisemfanyana kakhulu ngaleso sikhathi. Yoba ngisewumfanyana namanje. Ngase ngibuza ukuthi ngena kanjani kumuntu. Uthi nina abantwana basemhlabeni nabafana abasemhlabeni abazilutho. Uthi thina esingale kwethuna esethuneni singena noma ngayiphi indlela nangembobo yoboya siyangena. Uthi sihlala noma ikuphi nasekhaleni siyalenga. Uthi ubabona umfana wami, wabona umfana wami labo abanezingqophe zamakhala alengaya nezinsupho ezinkulu kusuke kumoya wakubo umndeni wakubo. Esihlathini siyahlala esinyeni uthi kulo mntwana esikhuluma kuyena siqaqe amazwi akhe siqaqele la esinyeni sakhe. Ngihamba nezingane zami ngihamba nabazukulu yonke into abayiboze abanjani abathakade onondini sihamba naye singene kuyena. Ngithi mina nakhethi ukuthi nohlala esinyeni ukuthi uthi lapha esinyeni sivimba ugogo ozaluyise wakhe. Ngithi mina ubani uyisakho uthi uMadiba. Uphelile u20 years mhlawumbe 15 years sikhuluma naye kodwa ngiyikhohla lena ngoba ngathula ngathi ayikho indaba kithi isemhlabeni. Ngisho singane ngane ngisho singamphikisa uShembe ngisho singayizazi kodwa ayikho indaba yethu. Indaba yonke impilo yethu sentendeni yemphefumulo abazali bethu. Amen. Namakhosi noNdlunkulu. Umzwili kuthiweni uthi mntanami la sihleli khona lode khuluma. Uthi la sihleli khona mntanami la kuhleli khona thina nawe. Ngoba thina sikuwena wena ukithi. Ngisho ungabona uhamba la ezweni abanendaba la ngoba uhamba ngenyama sizwe. Kodwa umphefumulo wakho uboshwe la uboshwe khona. Lento ifana nani ifana ukuthi athi umuntu mina ngikhuliswe ubaba noma behleli ndawonye kodwa bekipitile. Ngakho ngizokwenzani komalume? Mina ngiphethwe komalume mina. Cha inyama yakho behleli nonyoko noyihle bekipitile kodwa umphefumulo uboshwe konyoko lume. Amen. Uyokubona lokho mwathi gilikidi wafa. Uthi awani ngizofukela komalume. La kade nginyanya khona kanje uzokubona. Nginqusake kumveli nqange afihla umngane bami. Iyasinda indaba lapha ekhaya. Ukuyikhuluma nje kukodwa uxegisa umphefumulo emzimbeni wakho. Nakimi ngiguqe nje angiguqile ngoba nginamandla. Ngicela kuyena uSomandla ngoba le ndaba yakhe yaziwa uye mayibonga Nkosi. Lapha ekhaya kukhulunywa ngemphefumulo kukhulunywa ngenyama. Ingakho singaphikisani nabantu abasebenza inyama. Asisho ukuthi babe lungile lapha inyama kodwa ungasikhohlisi ukuthi ungalapha umphefumulo. Cha ngeke uzulapha umphefumulo. Umphefumulo unyangwa owawudalayo. Ubani owadala umphefumulo? Unyazi lwezulu, uShembe, umveli nqange. Amen. Ngicela nje esihlabeleleni sama 51. Ngicela ucaphuna evezini lesine. Bayovuka abafileyo bevela inxazo bayovuka abafileyo bevela inxazo Jehovah uThixo uyobavusa Jehovah
uThixo wethu uyobavusa bonke abaleleyo othulwini lomhlaba Jehova bayovuka Jehova uyobabiza bayovuka mawami ungabisalahla leli thuba uthi uNkulunkulu bantu abami inkomo zeni ningenazo inkomo ehamba ngamasondo ninkomo zephakethe zibikeni emakhaya nize nabo nifake la nithi nakho umuzi kaShembe uthi thina boShembe ngesikhathi wakhiwa lo muzi besakha amahlwile engane zakini so besakha amathuna kini so besakha imizo yihlo noyihlo omkhulu mayibonke Nkosi amen imizi phela yakhiwa abazali bethu mabengenawo uNkulunkulu ngeke basakhisa imizi ingani la emthandazweni wokuvuka nithi wokuvuka insika zendlu yakho mayidumisa uJehova neminyango yendlu yakho mayidumisa uJehova okhokho bethu uma bahamba emhlabeni benza lemkhuba kade ibalwa la bazomdumisa kanjani uJehova uyobatshazwa khona la eNazaretha kodwa egcineni ungene kwelikhulu ihlazo kanti laba bantu okuyibona obazele la awuzange uzubalungiselele ubacelele uNkulunkulu ubakhonzele lapha eNazaretha asikhonzi amadlozi siyabakhonzela okhokho bethu ukuthi inkosi bageze kuphume lokudlokomela kwabo babe ngamathongo ingilosi mayibonke Nkosi amen baye kuba amadlozi adlokomelayo idlozi liyadlokomela liyakudlidlithisa likuthathe likuwelisa imfula lifuna ukwenza lento eliyithandayo likwenza likuphoqe ngenkanthi ezitokuthi amathongo uthi ushemba abantu abeza kahle niphumulile ebuthongweni bese bexoxa nawo bakuyalela indlela basha amaphutha basha indawo ezikhinsi abangene kuzo bethi hamba ke mntanami uyosilungisela usiyele kumveli nqama kodwa mabe sakuthuma kumajiya bobhasobho bobothi lelo thongo lakini lisakhohlakele likisa kumuntu umuntu akakwazi ukuthetha icala lomphefumulo mayibonke Nkosi mali sathi futhi hamba empophomeni likufake weni lithi hamba olanda imkhuba yalo ngoba lapha empophomeni nasemfuleni naseyizibeni ila kuhleli khona imkhuba kaLucifer uyolanda yona uyoyifaka ekhaya kufanele ukuthume uNkulunkulu unyazi lwezulu mayibonke Nkosi amen imanqa ke likhuluma into ezwakalayo neqondile amen mama wami ngoba kuwe ukuthi umoya wakho uyakuvumela yini naku uNkulunkulu uyibekile ulidlalile itafula walibeka phambi ubuso bakho uthi bantu abami lezo inkomo enazo noyithatha ningi nakhe ngazo umuzi lapha ekhaya ke siphiwe inhlanhla abathandayo ukuthi kwakhe iphalesi kaNkulunkulu bathenga nawo amaphaleti athenga ngokoro brick njengamanje amaphalethi sesicabanga ukuthi sesikhonzile uNkulunkulu uthi sicela ukwanciphisa amaphalethi ngoba semaningi imali esinayo nje manje kaCoro Brick ngiyacabanga iya eqaleni besitshela kwaku 210,000 imali ekhona ngaphandle kwala kwasekhona nalokuphakama konke imali nje seyingeniswa abantu ngiyacabanga manje iyafika mhlambe ku 250,000 imali kaCoro Brick enikelela ukuthi kuthengwe ama blocks ingakho sesiye kokhonza uNkulunkulu sicela ukuma manje isibusiso sama blocks ke sithi ukuma sicela manje usimende iwona osetshenziswa lapha ekhaya ngoba lo muzi asinawo inhlabathi indaba ezitha la kulo muzi ayikho inhlabathi kulo muzi kugcwele amathamba okhokho bethu ababebula abeqhibitshe la izinja igqitshwa la yonke into engasila igqitshwa kwakumgodi kusuka lapha number 1 kuze kuzofika la umgodi la siguqe khona kwaqhitshwa uthingo lathi batsheleni baniqibele khona kwakumgodi la kulahla khona yonke imfuhlululo namathamba abantu namathamba ezinja na yonke imkhuba yenziwe nala emhosheni la khushulela khona izizwe
uShembe uthanda le ndawo eyizeleze engafuna umuntu ayiphendule ayenze kube indawo yokungcwele phahlwe lemfula lo mfula lo oshona ezantsothi uthi igama la ugobhogobo wasukela ngoba kwagobhoza igazi lisuka umasho wonke lingena kulomfula lizonqamula shona izandla kwathi ugobhogobo ubaba omncane wami uyawazi wayehamba nabangani bakhe bamjikela bamshaya bamshiya lapha epayipini lapha uthi ima esefika ekhaya uthi bengitofoza phezulu kweyidumbe sezabola ezayibulawa ifakwe lapha emkhosheni wafika emahlondohlonde egcwele inyama zabantu ezibolile ngoba bamjikela phakathi wahlala khona kanti akafile wavuka lo mfula kuthiwa ugobhogobo gobhoza igazi uShembe wakhetha wona lo uqhamuka ehostela lonke lo shona le akukho ukungcola kwasezweni okungekho la esihamba okunqamula la uShembe kodwa wasebenzisa yona lemfula ngizwe kuthiwa abanye abanenhlanhla bathi bebonala kuhamba izitimela la ziphethe inkumbi zabantu amagumba amane zifike zime la izitimela bathululwa abantu ukhulunywa into la ekhala emphefumule wenza ukuthi ikhanda lixeke udide ungabusazi noma usuyaphila inekhanda kodwa into eyikhona ezenziwa unyazi mayibonga Nkosi kukuwe mama ukuthi wenze njani ayenziwe into ungayenzi into inhliziyo yakhe ingavumi ngoba wathi uShembe yonke into yakhiwa la iyakhiwa abantu abobe benikela nemindeni yabo nokwenza into ezinkulu sesikubonile okusho uShembe sikwenzile singazi sikwenza ngani sikwenza ngo2 rand bethu o2 bhobho bethu o5 rand bethu o100 rand bethu sakwenza ngisho ukubiyela kwalapha ekhaya kuqala ngokuthi kwenziwe ireinforcing insimbi ayikho into yakhiwa la kungasuswanga ngeinsimbi lo muzi nje owakhiwayo 15 meter down insimbi lezi reinforcing fanele ikhuphuke ngoba akho lutho enhlabathi cela amabhodle namakopi namaplastic na yonke fanele sisuke kwi-original soil iwu15 meter ukuya phansi kanti uba sikhuphuke senze ubhimi bese kunyuka umuzi zonke lezi zindlu kunjalo kodwa kuyenzeka ngani ngo2 rand bene nibakhiphayo ngoba yathi unyazi akukho mali enizoyithola ningagcina lo nto nifuna imnikeza siyocela baba sicela basilekele uthi akho umuntu nami unqoba ngenilekelele nina umuntu ongena ngesango uyenokho ngoba uyobe nikelela imindeni yakubo kuyokwenzeka yonke into mayibonga Nkosi uShembe wayesiza mina nawe ongenayo inkomo nembuzi umnikelo wakho uphenduka inkomo nembuzi amen kuyisiko lasezulwini ukuthi kuqhutshwe inkomo nembuzi makuya kumveli nqanga kodwa uShembe akafune inkomo nembuzi akafune imali Shembe ufuna inhliziyo yakhe ephelele amen ngibongela abakade makude mangibona indaba ezide ehamba nesiqoqo sezinsizwa okuchaza ukuthi lento abathunywe yona iyikho mayibonga Nkosi amen ngoba inhliziyo eyifunakalayo akufunani inkomo akufunani imbuzi into leza kamumva ukuphatha inkomo nembuzi ngoba inkomo nembuzi kuyisiko lasezulwini nokumaya ukuthi uNkulunkulu unxuswa kanjani kodwa uShembe akafuni ufuna inhliziyo ephelele amen njengoba iphelele kaduma ukuthi ngibona ngezinsizwa isikhathi sokuthi bobukele ibhola leli kodwa badelile basebenza uNkulunkulu ngosuku lokugqibela makuthiwa usuku lokugqibela hayi umgqibelo usuku lokugqibela usuku lokugcina ilelo umveli nqanga lilobile phansi eBhayibhelini ngeke ngisalifunda iBhayibheli ukuthi namhlanje usuku lokugqibela olokugcina ningaliphuli ngoba likamveli nqanga abaliphulanga namhlanje oduma ukuthi bazohlonipha nenza into enkulu boduma kude ethuneni nihlulwa khokho bena abangazange balenze ababoshiwe bathi lezi ingane namhlanje siyaqala ukuthi sibanjele usuku olungcwele kaNkulunkulu siloke sazala sikazilibambe sayizashona singazilibambe sibanjele lezi ingane baniswa ngamagama kusho khokho bena basemandulo ababhajwe ethuneni uNkulunkulu wasebuhleni siyamcela unyazi lwezulu ukuthi noma inhliziyo zethu zisewusizini kodwa uNkulunkulu sicela siphi isibindi sifase ukhalo lwethu size uzothethela abazali bethu amacala mayibonga Nkosi mase sifikile futhi inhliziyo zethu zinabe zimlinde uNkulunkulu amen khona into ebhlungu engicela ukuyidlulisa ngiyamfasa manje ukhuzwayo umfasa insimbi ayikho into azoyenza umshumela ukhulile manje emdala kunesililo la esikhalwa umntwana ingane ehamba nesalukwazi akakhuzwayo iminyaka sikhala isililo ngoba lezo salukwazi asenzanga into enhle emhlabeni sanyakazisa isitsha sasezulwini
sanyakazisa isitsha sasezulwini ngomhobholo njalo esasendulo lesalikwazi uzozwa ukuthi ngithi sasendulo kanjani mase sibubula ngiyabaleka ngithi ngiyocasha ngoba nami ngumuntu angifani noShemba uShemba uNkulunkulu uShemba angakwazi ukumelana nalo ubusuku nemini angaphumuli mina ngumuntu kwesinye isikhathi ingqondo iyakhathala ngicabanga nosizi lwakithi ngicabanga nezimpi ezingigabhayo ezingijijimezayo ezilwa nonyazi ziwela phezulu kwami bese ngiyabaleka ngithi sengikhathela ke ngiyocasha ngihambe ngocasha ke lapha eduze kwezinsizwa lezi eziphekayo ngithe ngibona waqhamuka umuntu wesimama sebethi bamjaka omanzini bethi bamvimba waphushela lapha wayezwa futhi waguqa la wakhala inyembezi wathi wemfana wamaje ngize kuwe awu ngaxake ngoba ngiyamazi nje lo dadewethu wese ngibiza ngomfana ngase ngibuye ngikhumbula ukuthi uShembe wathi lana nizokwazi into eningayazi mayibonga Nkosi amen iyakhuluma ke lesalwazi ithi mntanami mina uMakhuzayo ngwasendulo mina nganguntanga nokhokho waleli bandla laseZulu ukhokhokazi waleli bandla lasezulwini uMaria walelizwe laseAfrika uMaria walelizwe laseAfrika ukhokhokazi wethu uSitheya Hadebe amen owayesitsha sasezulwini sokuhlala isipho sasezulwini isipho sasezulwini umuntu mina nawe nomqalo wendlela efika la kwaphoqe ukuthi angene enyameni ukuba umuntu ahambe nathi kodwa umveli nqambi wayesekhetha lesi sitsha sakaBhungane wahlala kuso ithi ke le ntombi yakakhuzwayo Majiya ngicela ningisize ingane yami icala malithethwa abakhuza abanginakile kwahluleka noma sebefikile phambi kwaNkulunkulu baphinde babuyele emuva futhi uthi ngababaza ngihamba nalengane ngoba ngihamba nalengane engikhuluma kuyona ngiqilazile ngihlele ngisho emathanjeni akhe ngihlele ngisho isizukulwane insayile lengane izeleze njoba ibukeka sengathi kuyisidwedwana nje yimi ngoba ngisidwedwe ngaphesha kwethuna nenzalo yami yonke iphelile ngaze ngafa sengumthakashana ngaqala sengathi ngiyalapha ayikho into engiyilapha kodwa ngangithola isiqalekiso ngoba mina ngesikhathi semihla yenkosi ngesikhathi semihla kakhokhokazi uMahadebe uthi sasizingane naye siyotheza naye sahamba naye sayibona imbali siyamakhosazana simaningi kwathiwa yena unamandla wagijima kakhulu engaphambili ofika wayikha lembali ngendlela iphunga lalilinga ehlathini sasilizwa sonke siyijahile wafika wayikha sasinenhloso kumphuqwa phezana igwinya uthi mayigunya sase sidideka ukuthi somqaqa kanjani sithathe lembala ayifaka la uthi sase singenwa umhobholo kaLucifer uthi sase siyaba abashungu uthi saba abashungu uthi sithina amantombazane sasihamba na samzonda samnyanya kodwa abantu ababehamba phambili kwakuyimina uMakhuzwayo nentombi yakangidi mayesho ukuthi nentombi yakangidi uthi thina esajuntsha sahamba sawufuna umuthi enyangeni enkulu safeza safuna izulu senza nalo uthi sathi siyamshaya wangafa sathi siyamshanga uthi sagcina sesincamile sesiyekile ukumbhubhisa sahluleka uthi kuhamba isikhathi kwaba impedi impilo yethu yahlakazeka saba izangoma ngagcina ngumthakathi uthi ngadlula emhlabeni uthi ekhaya lemphefumulo siyazi ukuthi ngeke singene sigezwe ngoba thina sona isitsha sasezulwini sona okuyena nzala abantu owaletha oShembe emhlabeni uMahadebe uthi ngeke size sigezwe ekhaya lemphefumulo kudingeka ukuthi siye kuyena uNkulunkulu akhulume ngoba lo uNkulunkulu owazala uMahadebe uye lo nihamba naye unyazi lwezulu mayibonga Nkosi kusho intombi endala yafa emandulo uthi ke ngicela ungisize ungisele lo mntwana uNkulunkulu ngoba bayenqaba abakhuzwayo wazi washo ngisho abantu abakhulu nanga umshumelo khona mayekhona nje lo mntwana wakhuzwayo mayefuna la amfune abambelele kuyena ngimthethisile ngamtshela ngathi ayikho into enzoyenza ukhulile umdala nawe manje makubona ukuthi phambili ama-followers ayabheda dlubulundela nisukume ngoba into efunakala izwe lithe salukwazi into yokhulunywa unyazi obiphelele nathi sothola ukuphumula ethuneni ukuze abantwana bakwazi ukuphila sihambe thina siyogwetshwa siyothatha icala lethu ngoba kubuhlungu ukuhlala esitokisini lethuna uthi sihlele ethuneni uthi kubuhlungu ethuneni uthi kunzima ethuneni silokhu esahlala uthi namanje
namanje ethuneni ngisagida ngoba ngangiyisangoma. Uthi ngisagida kwamanje sengivuvukela umzimba wonke. Ngize ngithi mina yindaba na uthi ngani uhlezi ukhuluma wena uthi inyanga yezulu yathi ukwenze kakhulu. Uthi mina ngase sengisethuneni ngesikhathi ikhuluma inyanga yezulu. Ithi inyanga yezulu okwenzayo emhlabeni mawunomona banomona kakhulu ngoba uzokwenza ungasathanda ethuneni. Uthi nami ngigida ngisathanda ethuneni. Nali kodwa icala elikhulu ngiyalibona lo mgomo elokuthi ngagema uMahadebe ngezulu. Ngahluleka nomngani wami intombi yakangidi uthi siboshwe naye. Ngiyabacelela kabakhuza kusengathi uNkulunkulu angabapha isibindi ngoba uthatha isibindi ukulalela into ekhulunywayo ethuneni. Akuthatha ama degree nobukhulu na yonke into, uthatha isibindi. Amen. Ngiyabacelela bakhuza ukuthi abephuthume lento bayisukumele. Ngoba lesalukwazi sifungile safunga sathi bonke bayophelela la ngikhona. Angeni ke endabeni yakhuza kodwa ngiyayidlulisa ngoba nami ngifakwe ngebhaxa ngoba kuthiwa angemphelezele lo mntwana. Ngathi mina ngikwazi umphelezela ngoba khona abantu abakhulu bakhuza. Ngingacelwa yibona sambeni nabo bafike bakhuluma. Angikwazi ukuthatha wakhala lesalukwazi wathi abavume mntanami. Abavume. Namanje ngiyatshontsha ngize ngenza umkhoshosho nje wasezulwini ngazama ukuthi ngacela kulo ngicela ukuqopha wathi ngiqophe mntanami. Nginayo nje la. Ngamqophe ekhuluma ngase ngifuna indlela uthi idlule kusathulike kuthulweke ezulwini. Ezulwini akubukwa njengathi uNkulunkulu ubuka ngamanye amehlo ubuka inhliziyo zakho. Sengibeka wena ke mne wethu. Ngibeka wena mne awuguqa kubone lo wakini umntwana. Kodwa mawukhona ke dadewethu nanga ukhuzwayo. Guqa nje ume nje uvele nje kahle. Nanga ukhuzwayo bhekana naye. Ngizwile ethi bazobuza indaba ukuthi bazolanda imndeni. Lapha ekhaya abantwana abahle basezulwini mase unikelela imndeni ngiyabonga baba Mshumayeli wenkosi. Mase inikelela imndeni aninqumeli nini ukuthi nizobalanda ngoba ushembo bazi ukuthi bakhuqulwane nensila. Amen. Njoba kusakhona izalukwazi ekhala kanjena kuzolanda obani. Hayi akulona akuyena owendle yakwethu. Akuyena owendle yakwethu. Angikhuluma ngabakhuzwa manje ngikhuluma ngabakithi nabakini. Akubona bedla kwethu akubona bedla kwethu kodwa uyabona wena osemhlabeni moke wona la emhlabeni wona uNkulunkulu sonke izulwane sakini sakhishwe ezulwini isigubhu sesibongo sakini sakhishwe ezulwini akuyena wendla kweni kodwa isende lodwa ladala isibongo wathi eqeda ukudabula izulu nomhlaba umveli nqange wayesebadala nobhungana obadala nomajiya obadala noduma ondaba ezitha bongo zakandaba ezitha oshango abadala na eqede ukudabula nezulu nomhlaba wayesebadala yonke ke inzalo echamiseleka lapho noma ingahlukana ngeminqa yonke ishone le kodwa uma kone oyedwa walendlu ihamba ngomthambo uziyobopha leyo oqala wahamba kahle uNkulunkulu athi uNkulunkulu nomsinde egcekeni leni hambani nolungisa lento akuhlala ezulwini nomsindo. Ake ngenze nje umzekeliso indaba ezitha nje la emhlabeni umula indaba ezitha kunomsindo kwakho awuzwe egazini umsindo egcekeni uthi kunenhloko ucabane ingane zakhe nje igazi lakho liyakutshela ngoba imthambo yakho uthi mawuqhamuka uzwe usesendleleni kwawo nomsindo uqhamuka kwami uyaqala ugijima uye khona noma bohleli nezinsizwa namakhosi amanye uyaphuma la uhleli khona uhambe uyokhuza umsindo ekhaya nabo bakhishwa kanjani izinto amanokhuza lo msindo ngoba lo msindo uza la ngoba igazi leni uzongena ezulwini uzoba ngumsindo la ezulwini umuzi wokuthula. Amen. Usho njalo umthandazi wakithi eNazareth kuthiwa umuzi wokuthula. Angisazi usihlabelele sikubani ezithi umuzi wokuthula wekhaya lokuthula ubani 64 ivesi likaba 64 164 lezi akuzona ihlabelele lesi hlezi sikuchaza zonke insuku ukuthi kwakuyingxoxo wagcina sekuyisililo wagcina sekuhlatshelelwa wayiqoba phansi ushembe ngoba ushembe wayekwazi ukulalela into emamezithuneni
wekhaya lokuthula jabula ngathi awusibingelelwa ngabangcwele awusanibona wezihlobo usibingelelwa ngabangcwele sanibonani wezihlobo. Umuzi wokuthula bayakhishwa kuthiwa baphuma ulungisa umsindo ekhaya, bekhishwa umnikazi wezulu ngisho uthanda ungathandi mongazange ukwazi lo yokubona ethuneni ukuthi unyazi lwezulu. Mayibonge Nkosi. Asiphike emhlabeni singadebate, ngeke ngikulwise mina ngithanda ukudebate nabantu. Ngeke ngibatshela into ukuthi mina ubaba wami ongizalayo Malahle kodwa la mankankani kaZwidi la ngitshela yathi yabona mfana wami la ngangiyibona phansi kwezihlahla wathi la isezulwini la mntana. Amen. Wathi yeke lemkhubo wenzayo manje sifuna uzosimelela la. Kwakuyimihla yenkosi inyanga yezulu. Washintsha njalo nginenhlani makushintsha ibhanti athi uNkulunkulu lo mntana ungamyeki. Unyazi bezulu the maliqhamuka lihlala lisenesonto elilodwa lihleli livezile emhlabeni lo lahlala endulo livezile ukuthi umveli nqange lalwimpe ekhaya. Umakoti eshawa izitha asikude nami sizwe seduze nami. Samshaya umakoti kwathola ukuthi ngenhlanhla uvale amabhedla kade mina ngisemsebenzini etohweni satohozo. Uthi samshaya isitha wawaphansi ethu uyapheka wathgilidi phansi. Mayephenduka ebheke phezulu akanawo amandla uyabona lesi silwane siyahwaya sifuna ukuvula ibhedla gadi ulikhile. Uthi sinamadlebe omuntu sinomlomo engazi ukuthi ilesi silwane singadliwa ilento. Unamadlebe omuntu nekhala engathi lezilwane lesi silwane lesi kuthiwa umkhofu. Ukumixile ekhanda la phansi inzwane ezesilwane simile siyahwaya sifuna ungena. Uthi athi ethi uzama uphakama lutho amandla wekho ushayeke nje ekhanda wawa phansi. Uthi uthebona ungena ingane zesikole ziphethe ama-exercise akaze ayivumbuka zisishaya lezi silwane zisijikela ama-exercise alothi qabda kwamapage ethi pro zithi umenzani makoti wakithi zimshaya lezi silwane. Uthi uthebona kwakuqhamuka indoda isonto elilodwa unyazi lwezulu seliyimbula ithi uNkulunkulu uhlele ehlaleni sobukhosi abantu besavungama bethi umuntu ekhaya kodwa uNkulunkulu wasembulela ngesonto elilodwa ehleli. Uthi umakoti kwangena indoda igqoke usiyasebenza iphethe imvubu. Uthi athi mayifika athi hawu nalana elokishini endaweni zokusebenza ukhona abantu abakhohlakela abanezilwane ezimbi kangaka zasemaweni. Hawu nizobhuqa ingane yami. Uthi wasixebula ngemvubu lesilwane washaya soma sathi thwi. Uthi wayesethi kulezi ngane sukani la. Uthi wasithatha lesi silwane wasibamba ngamanqina lawo wasigaxa la emhlanje. Uthi wayesephenduka mayephenduka ejika zamlandela ingane. Uthi wayithethisa ingane. Uthi mayithethisa ingane zabaleka zahlehla zeza kuyena wayesekwazi ukuvuka wayese evula ibhedla gazi wabuza wathi iphi le ndoda bathi ijike nje la ithe mayibheke esangweni sabona kubhalwe ngemuva ukuthi unyazi lwezulu. Mayibonge Nkosi. Amen. Uthi lase yayisiphela ubuza lezi ngane uthi niqhamukaphi. Uthi zamshakazela lezi ngane uthi uyabhekwa akasayiboni futhi wazona ushembe ezembula akasayiboni ukhuluma nazo kodwa akasayiboni lezi ngane zashabalala nje ushembe ezonqoba emhlabeni enesonto elilodwa emenyezelile ukuthi nanga uNkulunkulu wenu. Manje ke lokho kuma social media sinipha amandla ukuthi kunganikhathazi abantu abazoqinisa ukholo lenu. Unyazi lwezulu umveli nqange uvunywe enhlabathini. Mayibonge Nkosi. Uvunywe enhlabathini. Siyacelwa ke bantwana bahle basezulwini ukuthi lezi ndaba kade ezikhulunywa siyithathe soyithule emndenini. Amen. Ziyafunakala emndenini. Akuyona yakho nendla kwenu. Nake sicela ukudlulisa
kulabo bantu asebaqala ukuzonikelela imindeni yabo bayacela ukuthi abantu abalinde phela bangamqini uNkulunkulu ngoba uyena okwazi ukuxebula abantu bethwetshwe. After 5 months usuthi wena usuzolanda abantu bakini uzobalanda uyabazi bakubaphelele kangakanani baqoqo ubani ngoba phela ushembe uhambe baqoqa lezi inkumbi ngeinkumbi. Uyabona ithi inkosi inyanga yezulu abantu bakini mawufuna ukubazi bangakanani uwedwa bobalini weleze ekhanda lakho ubone ukuthi bangakanani abahamba nawe. Umfowenu abale zakhe, udadweni abale zakhe, uyihlo omncane wakhe abale zakhe, ubone inkumbi zabantu uzwile ukukhuluma kade ekhuluma la uthi ubone inkumbi ngeinkumbi lo mntwana zabantu bakubo. Nabakini ke bangako. Labo bantu banamacala ahlukene, banenhliziyo ezihlukene, ezidinga ukuthi uNkulunkulu ayibeke igcawini, abathumbulule leli thumbu leli, abakhama, abafundisa ukulunga, bavuma izwi kaNkulunkulu, abese bathula izithixo zabo. Abanye abaningi babo bahamba bayothwala benza izifungo nenyoka na yonke imikhuba yezilwane zasemhlabeni. Labo bantu bafuna ukuxetshulwa uNkulunkulu, abanye bawuqeda umndeni. Basenenkani abanye abavunywa ngisho emndenini ekufeni. Kuthiwa lo sinje wasithumba lo wasifaka ekopini wasifaka ebhodleleni. uNkulunkulu mayesezosikhipa ebhodleleni asimfuni lo. Asale ngaphandle umuntu wakini. Mayesele ngaphandle uzobuya uqamba manga ekhaya ngoba nimboni athi sesigeziwe hleli ngaphandle sifakeni ekhaya. Baningi befika bekhala bephaphoteka bethi hayi sibabonile impela. Bebe inqwaba bethi asibafake sebegeziwe. Ingani nawo unenqwaba yakhe ulandela lonke leli vila lenza lemkhuba. Sebebonile ukuthi abakwazi ukungena ekhaya emphefumulo ngoba baxoshwa umndeni. Ingakho kufanele sikukhuthalele nathi singalindi uNkulunkulu mase sithetha amacala. Uma sibone sesiyikhiphile inkomo zithetha amacala, umuntu akasukume njena athi mina Nkosi ngale nkomo yami ngithi laba abasule emndenini ngokona okukhulu kwabo sicela bathethelele ngoba ngeno moya omubi babuyele emndenini abazogezwa ngoba bazosirobha. Amen avumakali. Angudimandi kodwa ngifuna ukuzwa ukuthi siyezwa yini ngoba uma sithi amen sivumela bona ngoba bona bayakwazi lokho engikhulumayo mayibonke Nkosi. Bakwazi kahle bayasho banqinisa amakhanda. Bahlela emasangweni imizoba omkhulu bazosirobha bavele ngamakhanda bavele ngamabheshu bathi hayi sesigeziwe ushembe sesikhiphile ehlele esangweni. Angafika abalanda ushembe izwinze ingulube bafe impini zasemandulo. Abalande ezitamkokweni bechithiwe behushulile emgqonyeni. Abalande emaweni bethwetshuliwe. Azobafaka ekhaya emphefumulo bageze bese beyiphumela bona. Esibhedlela umuntu mayelethiwe uyayiphumela yini. Akube khona admission isikhathe ngene, kube khona discharge mayesephuma. Ubuqili babantu abangangenile emndenini abaxoshiwe. Nabo asingabalahla ngoba uthi ushembe awukho umgqomo kulahla umuntu. Mawuthatha umuntu wakini umtshinga lapha uzophenduka isitha azokwazi ekhaya. Akekho umuntu owazala ekhohlakele kodwa ukukhohlakala ukufica onweleni kayise wakuthola okhaleni kanina. Wazalwa nako, wakhula nako, wayesenza imikhuba ebabeka esabayo. Phakathi kwethu khona abantu abafana nami nawe. Njoba ngiqeketha nje abathi abantu ingcango manje. Kodwa ngesikhathi ngizala kwathiwa uzela ingilosi umamemela. Ngoba babona ubuhle bengane imsuli semncane mase ikhulile ishintshwa yini bese bamgodoyi. Ingane akasibani bani nondindwa indindiswa ubani nazi salikwazi zihamba sithakatha siboshiwe saxoshwe emndenini sesiyandinda manje singene emndenini siyaxoshwa sehla senyuka sishona ngapha nangapha bese sithatha ingane siyihlwithe inkosazana umzile inkosazana ikhuluma ithi uphenduka ugogo wakhe emanzini ababenza izifungo noNkulunkulu emanzini. Abanye bethwetshuliwe bahamba boqhitshwa ngaphansi kwamanje bavuswa ngoba beyocekela phansi imizi yamadoda. Mhlawumbe bathwetshulwa uzalo njalo. Kulula phela ukuthwebula. Babona bathatha inhlabathi yamathuna. Bahambe na bayise babiza ngana abafowethu laba bonke banamagama ahodwa laba bafowethu bala endlela eAfrika kuthiwa bani? Bonke amagama alilodwa. Bani? Obani? Alex James bonke laba futhi bonke nje babuza laba basenhlala eAfrika. Hayibo simbewu yabo njalo. Simbewu yabo. Khona lelizwe kuthiwa ngalesikhathi izwe laseningizimu neAfrika lisahlela amazimzimu. Thina sasiqhamuka enhla neAfrika. Yinye into engiyithanda kubona. Bawomakhono maningi. Bawomakhono maningi. Amen. Amen. Kuthiwa yini isimamane ngesingisi wakwakusho lo.
Jack of all what? Isho nduku? Jack of all trade. Wazi yonke into umuntu. Ileyo nto abahle ngayo uNkulunkulu ngoba balandela into ebhalwe phansi emthandazweni okuvuka nazandla zakho njena uJehova kuphela zona awusebenzi ngani ngazo bakwenza lokho ngoba bona sasiqhamuke eAfrika sasisizwe simndondoshiye ehlambulukile sisihle senza umsebenzi wezandla sasingenza umsebenzi omkhuba okhokho bethu bayeka izandla zabo ukwenza imisebenzi ehlambulukile benza imisebenzi yokuqotha imithi nokuhlanganisa amafutha ezilwane ukuze kuphume umuthi kubulawa abantu bona bahle ngokuthi benza yonke imisebenzi base bengenwa ke omubi sebeza kuleli lizwe lakithi eseligcwele abathakathi nabakhunkulu namhlanje bakhohlakele yibo kade ngizwa nje ngifunda ku social media uthiwa bazingelo odadewethu manje le ingane ezincane omana khulelwe asaba uthi ekhaya uzovela kanjani babezani bathatha ama blackboard ba advertise bathi ongasawufuna umbungu wengane akeze kimi bafuna izibindi nayo yonke bafuna ukwenza amakhubalo anikeze 1000 intombazana khushulisisa nikeze 1000 odadewethu nezingane zethu abashana bethu badayisa imbungu badayisele labafuthi bakulamazwa ngale bazokwenza imkhuba sizalwa ke emndenini esiphuma esijweni esinjalo nabakadumakedo dumakuzi babe khona babenjalo nabakithi babe khona babenjalo ubani uzothetha amacala abo ngoba ayikho into ebolayo into mokuyifaka enhlabathini iyabola iphinde ihlume angithi njalo boduma kude mokufaka ukhozo nje noma ngabe awusalithanda uthi hayi seliyaphela bese nelihlume enhlabathini khephuzele nabo ke bangena enhlabathini nokubola bese kuyavela ngaphandle khephuzele asimlindeni kuNkulunkulu bantwana benkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha emini sobe sesiyibalula kahle ke lezi inkomo athi uNkulunkulu uma sinazi imbuzo ukuthetha lamacala so ibalule emini amen kuyacelakala futhi abantu ukuthi bangahambe bethatha izinto kubantu kuthiwa khona umntwana la ngaphandle uyakhala manje uhamba waya kumajiya lapha wafika wakhayiza kabili kajiya umajiya wathi idlozi elikhulu lithi thatha imbuzi uyise usebonile phela unamehlo kubona ukuthi ithonga likho lisekhala emphefumulo kuthiwa lapha esangweni zonke izizukulwane zemndeni ethi zihleli khona zilinda ingane zazo ukuthi mayingena bese inamathela kuthina bese bengena bafuna ukuzogezwa unyazi mayibonga Nkosi uthi ke hamba uthatha imbuzi uyisekhala emphefumulo utshelwa umkhunkulu umajiya into esingayinqaba musana kuyakubantu nize notshela lokho ngoba uShembe wakhuluma ngo2017 wathi yonke imphefumulo ngizoyibutha noyithola la ekhala emphefumulo mayibonga Nkosi nizokwenzela nizogcinela amasiko awo bese kufika isikhathi ukuthi ikhulu liyise ekhaya nifike niyenzela amasiko okumukelwe ekhaya mayibonga Nkosi manje niyelani komajiya ngoba umajiya uzokutshela ukuthi mawuyena aqala kunikeza amakhuba lakho khona uzothi mawubuya la ubuyele kuyena futhi abesengcolisa ithongo lakho abantu abamusu kuyakubantu bazodlala abantu abeze khala emphefumulo bazolalela ukuthi uShembe uthini unyazi lwezulu ngoba imphefumulo yonke uyayibutha uShembe izikinqane lapha ngaphandle komusa manje abantu mabezoya kubantu umuntu aqala kubhemisa kwenza yonke into ungcolisa leli thongo lakho elivesi lingcolile lidinga uNkulunkulu siyabanxusa abantu uma usathanda ukwenza lo wasikuvimbeli kwenza uqede nya ungabuza ositshela thina ukuthi uthe usibani lo kade ukukhupulela abantu ukukhupulela umuntu wakini ukhokho wakho ubani wazi iphimbo likakhokho la ubani wazi iphimbo likakhokho wakho yini kwalo kwathiwa uyafuna ukuza ukhokho wakho mayefuna ukukhuluma yini angathi uyafuna ukuza umfowenu ukhuluma umfowenu omaziyo kwathi ukhokho ungasuka ukhokho wakho hamba okhuphuka komunye umuntu lapha egodlweni zakhe uhlula yini uzokhuluma lapha ekhaya mayefuna iqiniso uya lapha njengoba kalifuni iqiniso uxoshiwe emndenini maye ngabe ngaxoshiwe emndenini beboshwe nomndeni uzokhuluma einganeni zalapha ekhaya wathi uNkulunkulu niboqaphela kwesinye isikhathi uyakwazi uNkulunkulu kumvusa umuntu akhulume phezulu komzimba womuntu nedimoni kodwa futhi liyakwazi ukuvuka lizenza umuntu wakini wathi uShembe sababela ukuthi mabeza kini bayofika ngebonakaliso ngamaphupho emfihlakaleni nilele mayibonga Nkosi
kodwa uyakwazi ukumkhuphula umuntu umvusa umuntu wakini ushembe akhulume ngaleso sikhathi laba kodwa siyakubona siye sesazi ukuthi umajiya ukhuphula abantu hayi uzokhuluma nezilwane ntwana zafrika uzokhuluma nezilwane sigcine sithi hlaba ekhaya kanti usuhlabele lemoya ma uthathwe yithongo lakhe lalikhohlakele la kusakhona noma kanjani uzofika egcine lithi hamba ohlaba imbuzi hamba ohlaba inkomo lokho usexinwa yilezilwane zakhe ayifuyile zifuna ukudla nje wena thatha lengane uyise lapha khona izotshelwa ngoba ilulekeni ihlabe silambile manje thina uhamba uhlabele izilwane asixwayeni lokho bantwana abahle basezulwini sibe nesibindi singaxhamazeli mayibonga Nkosi amen nokujaha ukuhlaba umuntu engayicubunguli kahle indaba yakubo kuyingozi ngoba uzothi uyahlaba kanti ukhokho wasendulo wayevese nezilwane zakhe wayehlabela izilwane konke lokho enikwenzayo kuya kuye kodlula kubaba kudlule kubaba omkhulu kudlule kukhokho wakho kudlule kukhokho wesizukulwane sokuqala kuyofika kulo yakhokho wesizukulwane sokugcina owaqala ukuphambuka endleleni wangena ehlazweni upasa asikupasa ophenike lokho bantwana abahle basezulwini mayibonga Nkosi amen sizokwethula ke emini okwemnikelo ngicela ufunda le ncwadi ushembe asilobele yona emfishane nje unyazi lwezulu ekufanele siqonde ukuthi omama bethu babenikeziwe amalungelo kodwa bawaphula amalungelo namhlanje sebegijimela izinto ezingabafuni bekuphambana egcekeni agcina umuntu esethi ikwami la omunye mhlawumbe seshonele umyeni wakhe akasamhloniphi usethi kwami usenza imkhuba kanti umuntu wesimama wayigugu kushembe mayibonga Nkosi amen unyazi lwezulu lisifundisa ukuthi emazweni abamhlophe entshonalanga owesifazane wakhona uyinkosikazi kuphela kugcina lapho kodwa ezweni lase-Afrika owesifazane ungumame igugu lesizwe ngobungcwele bamasiko ase-Afrika oyinkosikazi emazweni asentshonalanga uyena odunyiswayo nobusa umuzi omesisi babusile ibona abagibela phezulu kwamadoda baphezulu bashaya ngisho ikhanda bawenza yonke into abasentshonalanga kodwa lapha e-Afrika owesifazane ungumame uyahlonishwa siyanconywa futhi siyaziwa nesikhundla sakhe sibekwe ezingeni eliphezulu umuntu wesimame kuleli lizwe lakithi uyanconywa kuyaziwa uyahlonishwa indoda iyamthanda imhloniphe uthando olukhulu lokuthanda unkosikazi wakho amen hayi ukuthi ube wena ogibela phezulu kwakho unyazi lwezulu lisifundisa ukuthi umqondo ukuthi umuntu wesifazane ulingana nendoda kungumqondo ovela emazweni asentshonalanga kwabelana elimhlophe kwabebala elimhlophe akukhona umvelinqange akuphe isintu qhabo akulingani laba bantu kepha bayinto eyodwa engahlukaniswe lutho bayinto eyodwa kumvelinqange owesifazane uyingxenye ebalekile nezigugu exhumene nomzimba womyeni wakhe unyazi lisifundisa ukuthi endulo abesifazane babebambisene kakhulu nabayeni babo emakhaya ngokwenkolo yalelo khaya lomnumzane nasemphakathini abahlala kuwona lesi siyalo lesi ngisidlulisele ekutheni noma omama bethu sebehanjelwe obaba bethu abangaphumi emthethweni obaba bethu ababebekele wona ngoba izinto eziningi zilahleka kanjalo uthola ukuthi umama usephumile ekhaya usevumisa indodakazi ifake isoka lapha egcekeni file lo muzi umkhonyana abuya azohlala lapha egcekeni agcina umkhonyana eseyindodana lapha ekhaya agcina umkhonyana esewubaba lapha ekhaya usufile lo muzi amakhehla lapha ekhaya awasakwazi ukungena mayekade khona yaphuma ayohlala esikhotheni athi ngcono sohlala esikhotheni nempahla yethu nefa lethu unolihlale kulomuzi obolile kanje uyayibona imizi itshekile imizi eminingi namhlanje itshekile iphethwe izalukwazi abawubambe lo mthetho ngoba mabedlule emhlabeni baya la begane khona bazongena kanjani emndenini sebewonile umuzi wabo maye engasangenile emndenini uzovuma yini kube khona umlobokazi uzofikela azogana lapha ekhaya iphathe kahle ingakho ke namhlanje enhlayisuthi omakoti bethu sisinela namhlanje kusasa usewunondindwa kusasa ukhombe emahlweni wenziwa yilezalukwazi ezalahla umthetho mase yifikile zaxoshwa emndenini kodwa ushembeke unomso hlezi phakathi
usiphileke inhlanhla ukuthi akuzolungisa lawo macala ekhala emphefumulo asisukumeni silungise ngeinhliziyo zethu eziphelele qala mayibonga Nkosi ushange abeke libe linye bamuzo oyisemkhulu ukuthi usekhona azibhuquze kodwa ke ngizocela enduneni okuyona izosithulela undaba ezitha ngokwesiko lobungcwele balelizwe angikwazi ukuqondisa ngqo undaba ezitha ngizocela koyinduna asondele azosethulela inkosi undaba ezitha bese edlulisela impopho kundaba ezitha siphuthume enduna isikhathi lapha ekhaya umsebenzi mkhulu kakhulu noma ubani nje nimjuntshayo ke noma ngaba ubaba womndeni ngiyacela uNkulunkulu abusise izwi lakhe amen yebo sanibona sanibona ngizoqala ngixolise ngokuvele ngibingelele ngendlela eningezoyijwayela kodwa ngikuthathe njengenhlanhla ukuthi namhlanje kuthiwa ake ngithule inkosi yakithi kaShange kulamagceke engikholwa noma engizwa engathi ahlukile kunalezi zindawo engijwayele ukungqabashiya kuzona ngiyayibonga lesikhathi engipha sona ngizocela la ukuthi umntwana omkhulu lokhulumayo umfana kaShange entabeni zaseMbumbulo owaziwa ngokuthi uNevadayi into edala kuthiwa kubo yena othula inkosi kusho ukuthi umndeni wahlangana safuna amaso ukuthi njengoba sonke siqhamuke esendeni elilodwa singenza kanjani sigcine ngempela siwuShange oyedwa kusho ukuthi njengamanje uze size sifike nala kuseyilona uhambo olibheke ekubumbeni uShange ngoba siyakholelwa ekutheni uShange sonke thina bakaShange siyinzalo yakhe ngizocela ke nakuba ubaba engangigunyazanga ngoba mase sithula inkosi kuzobe kufanele sinyakazise namathambo umfowethu lo seceleni kube uyena ozonyakazisa amathambo enkosi ngiyabonga ngicela ukubingelela egameni lenkosi unyazo lwezulu amen noma umsebenzi enginikeza wona ungapheki kwami kodwa ke ngizowubamba nje igama lami ngunjengabantu ngwakwaShange ngiqhamuke eShowe enkosini uShange enkanini amen usechazile ubhuti uNevadayi njengoba sila samba uhambe kade kahle kahle saliqala ngomhla ka5 April sasikhona la ekhaya silethe izinto esasixhumana nabo abashumayeli babethe asiyisondeze ukuze sikwazi ukuthi sisize umndeni wethu njengoba sesihlangene nje kade chaza ubaba ubhuti uNevadayi ukuthi sihlangene siqhamuka ey'ngalweni ey'hlukene kodwa sisuke esendeni elilodwa likaShange ingakho sihamba nenkosi yethu namhlanje ngizocela ukudlulisela kuyona mhlambe inkosi isibeke njengesizwe sakwaShange kuyabonga mlekeleleni bafana nsani manje hayi bazosiza ngiyabingelela kumaNazaretha wonke amen njengoba sebechazile ukuthi inkosi yesizwe sakaShange kunjalo empeleni size nje uhambeni vele bese like lwaqala thina ukuzogcizelela ukuthi ababefikile phambilini empeleni njengoba bachaza ukuthi sihlangene sonke ndawonye kwakunjalo vele isimo sethu nje ukuzokwethulela uShange konke mhlambe njengoba ke kwachazwa nalabo babe seyimene ezingafanelekile nathi
sizokhala ekutheni ikhaya lemphefumulo malisibeke endaweni okuyona efanelekile ukuze zonke izitho zethu zikwazi ukukhanya nokuthi bonke ababelele kabi mhlambe babuyele esimene esifanelekile. Amen. Asinakho okunye okuningi bekukuzothi nathi sizwe bese siyabeka lawo magama uthi sisekhona lapha ekukhaleni ekuthenini sicele indlela zethu basikhanyisele nesizwe sonke sikashange sikwazi ukuba nesibusiso esikahle kube nokuthula ezweni kube nokuhlala okukahle inkinga eziningi zehle. Amen. Ngiyabonga. Ngiyayikhetha inkosi yakithi ebuhleni bokuphakama unyazo lezulu. Amen. Siyababongela oduma kude. Mhlambe nje umlando wabo bawusitshela ngolunye usuku ukuthi kwathiwa baduma kude kwakusukela kukhona kodwa umlando uyazisho ukuthi kwakudunywa kude. Mhlambe kwakuyizigagayi njalo. Ngoba nazi ibongo lezigama zamadoda ayethiwa ngezigameko zabo nangevavubo. Ezinye zinhle ezinye zinohlevana namahubo mahle amanye anohlevana okudinga ukuthi isizwe mase sesigeziwe zihlolwe kuhlolwa amahubo kuhlolwe kuhlolwa amahubo kuhlolwe ithopho lezi bathophana ngazo ukuthi zazi ngenalo nohlevana ngoba mase begezwe bebahle abasayifuni lento ababethopha ngayo nemizi siyethaya emakhaya siyibhasobe eminya ethiwa kabi lo mizi usefisa ukuthi ngabe ubunamandla ngabe uyasukuma nimbheka bathi abangamsalibiza lelo khaya lo muzi ushintsheni ngoba wawethiwe ngami nangangenza kabi kwenziwa imicimbi nithi niyamkhuphula lapha esibayeni nikhuphuka naye mhlambe esebenza umcimbi ukubuyisa ukhokho bese kuhaya ihubo lakhe elikhonzile kanti ayebhuqa ngalo umndeni akasalifuni kwawulo mcimbi usufina lenkomo eziwu7 ufile ngoba uthi umndeni uyabona lento ayishiya emhlabeni usahashwa ngayo manje asithi na lapha bashama pheshe babhekele nezalukwazi ibhekele zinciphe ibhekele sithawu lengane yaqotha ingane zethu isatusa imkhuba eyayenzeka ukuthi unyazi bezulu asiyibheke lezo zinto singaqoshi ngazo asiyifuni umlandelo siulandela umsuka waso siyofuna siyothola umthombo nongonyuluka yakhe silungise yolungiswa yithi ngoba yaqanjwa yibo. Amen. Ingani thina senikhona emhlabeni niyakwazi ukushintsha into ishintshwa ngenyongo. Uyishintshwa nje ngenyongo into masoyishintsha inyongo yathathwa uNkulunkulu wayibeke wayifihla embuzini nasenkomeni wathi abantu abamiyo kuyobe nothetha ngamacala iyona eyophendula kube insipho kube hisophi bomlotho kube yonke into nishashazele ngayo iyona eshintsha izinto cha siyashintsha leli hubo niphembe ihumbe lihlambi lokile. Amen. Ngiyalinganisa hlanganani sibe moya hlanganani kuhle lokho ihube lihle nishintshe lela lithele bamthinta kwanyakazi ibilini kanti wayebulala abafowabo kunyakazi ibilini zamakhosikazi abo gcine sekuyihubo lapho asiyibheke lezo zinto bantwana benkosi ngoba usefikile ushembe uzosusa ubumnyama emhlabeni sikubala leso sihlabelelo sicela ukuma la uNkulunkulu wasebuhleni asivumele sime la imisebenzi lapha ekhaya mide bantwana benkosi nisixolele bayakhuthaza abantu ukuthi mabeze ekhala emphefumulo bangabi nezinye indlela athi umuntu bengizongena enkonzweni yasemini ayisetshenzwa leyo nto ngoba mawuthi uzongena enkonzweni yasemini awazi ukuthi icala lakini lithumbululwa nini mhlambe lo thunjulwa sekuvala enkonzweni yasemini ushembe sebaqoqe bonke usuphambana nabo endleleni banqapha bathi awubhekele ngani siyashiya manje bese intambo thina kukhona abantu ekuthiwa khona inhlanhla uthi yasuka la yathi iboniswe unyaza abantu bakubo ulayini wakubo weyihlwele zabantu bakubo bezekhala emphefumulo uthi ubude babo ulinganisa ngendawo asebenza kuyona unokusuka eCape Town uza la ebuka nje iviyo leyixuku zakubo hayi ulayini lo Holy Grant ohodwa ihlwele njengoba kusuke kuhanjwa kuye eKenani kusabalekile ububanzi bayo uthi bungaphindwa ka4 ububanzi bayo umuqa ulayini okuza khona usuka eCape Town abantu bakubo ithi athi unyazo lezulu yabona abantu bakini obahala yena bekhala emphefumulo bayofika nini laba bala ngakho-ke abantu bayacela uma bezekhala emphefumulo ukuthi abazazi ukuthi bakhethe umndeni babalulekile ethuneni ungazeyi
bekezela ngoba abantu bakwazi ukubekezela iPirate kuthiwa iPirate izodlala ngo2 sekunethi ivule bakwazi ukubekezela abantu neChiefs bakwazi ukubekezela bahlala kuze kushona ilanga umuntu bexoxa ngolekeleyo nje ungazi ukuthi ungathi xoxa ngoNkulunkulu kushiya umfana ongenasibongo sikayise abanye bazibabize nje indaba ezithi abanye bazibabize ngisho ekhaya mina ngiqhamuka qhamuka ibhakabhaka noma esefile ingane yakhe mayisimthopha ithi ibhakabhaka elikhulu siyakumema asukele umzi kayisa ubize wedwa webhakabhaka kubaleka amakhehla siyabonga kumveni nqange sicela ukuma la uNkulunkulu abuze isizwe lakhe sibonga amazwi siwathole kundaba ezitha amahle amen socela kubashumayela abavunyelwa umoya nezwe livulelekile lingahushuze njengelami asola ngalihlabele lamashumi amahlanu nanye 51 sicela inkosi ibusa uguqa abangcwele ebusweni yebo mhlaba inkosi ezanokosa ebusweni yebo mhlaba akoze kwande okukhanya ebusweni yebo mhlaba akoze kwande okukhanya ebusweni yebo mhlaba ezosusa obumnyama ebusweni yebo mhlaba bayoduma bathokoze abakho onziba bayoduma bathokoze abakhonzibo awujabula wena Zulu awujabula wena mhlaba isililo